thlir tu zong te chibai le vek ule tun tum chu advocate Vibhor Anand chanchin hian bulchan ve thungila Vibhor Anand kha August thla khan alaka hian complaint pakhat alut to a chuta anpu na ber chu Sushant Singh Rajput boral na chungchanga social media sang WhatsApp kal tlangte YouTube kal tlangte le Twitter kal tlangte a alo pon chhuah thina dot thuleng tam tak a omnia an ngai awang le phwa chop thu thar fin fiana omlo alo ti dar thin chungchanga Mumbai Police Cyber Cell 10 October ni sompanga khan a chen na mun Delhi an mana Advocate Vibhor Anand man ani khan apa po Delhi atangin Maharashtra a kalin afapa Vibhor Anand bel a mu theinan a beive ngal ta chara Mumbai Police ten an man atanga custody a om hun chung an tuk sak a man zo nu in ni sompanga dang atan hun chung hi an po sei sak le a Advocate Vibhor Anand hi Sushant Singh Rajput boral na chungchanga a thusoi thin chungchang ba ka Maharashtra State Chief Minister Uddhav Thackeray le Sarkar abeina awanga man ani a Mumbai Session Court chuan a bel dil na chu ngai to athale in November ni thum khan belin Vibhor Anand chu chhuah zalen ani.A ani Session Court in angai to ma hian Magistrate Court a lo ngai to sak ani to a hemitum hian bel adil na hi nol sak alo ni to bok ani Tarlan zel danin bel dil na application a hian Advocate Vibhor Anand hi athil ti a inchhir ni in antar langa Sushant Singh Rajput boral na chungchanga le Sushant Singh Rajput manager hlui Disa Salian boral na chungchanga TV channel pakhat a en atangin angai tu ana asiam chopni in ansoya TV channel pakhatin apuan dan chu ringhet deuh burin chuta chang chuan ngai dan siamin social media lama hian a thedar ta chiam mai nia tarlan ani Advocate Vibhor Anand hi hun enge moti chen atang to in zu in ati boina sahle a zu a inchin awanga ama har satna a omchin thu hi bel dil na application a hian anziak lang boka heng an man chan tam tak te po hi a soilai a hria chhuah zo to lo te po a omni in a chanchin soitu chen khat chuan an soibok Sushant Singh Rajput le Disa Salian boral na chungchanga WhatsApp YouTube le Twitter kal tlanga alo soi to chen khat te po a soiti in shilavin a inchhir thu Session Court a hian thlen ani a Session Court chuan November ni thum khan belin a chhuata ani Sushant Singh Rajput le Disa Salian te boral na chungchanga angai dan siam tir tu social media lama a thedar na chan ber nia an soya chuan Republic TV channel hini in ansoya kantarlan tak angkhan he TV channel kal tlanga an thupuan le interview chen khat atangin Vibhor Anand hian ngai dan alo siam tamai ni in alang Session Court hian adil na chu thutaka pom sakin bel hi amuta ani tin bel application a hian a inchhir thu le hetiang thil ati to lo tur thu Vibhor Anand hian aziak tel boka heiba ka hian Vibhor Anand hian cheng singa achoi tel bok ani tin Vibhor Anand hian bel a hmu hnu hian Vibhor Anand ukil chuan thu chhuah anei ve ngana Vibhor Anand hi hun enge moti chen atang to khan zu hian atiboya a thluak thlengin a ngong to ni in a ukil hian media te ma a asoya angai to ana hi a inthak zungzunga a thu te hi adanglam zungzung boka chuwang chuan damdoi manga enkol ani atibok kan video ma salama khan Republic TV editor in chief Arnab Goswami an man chungchang kan ron tar lang to a kum sang ni som pariata interior engineer anve nayak le anu tar lam to thia mu ani na khan suicide note atanga alandanin Republic TV studio chei thatna an thotir sumfai enge mozat an peklo awang le anve nayak fanu Arnab Goswami in chongkam moi lo taka a vote thu hriat chhuah ani a he case hi khar ani nu kumhni na a sarkarin mathar lale in Arnab Goswami hi an manta ani the print in atarlandanin he case ba ka hian Arnab Goswami hian case machon tur anei nual don ni in alanga Mumbai Police te hian Republic TV channel te chu Mumbai Police te ti mual phautuma puin FIR register ani a tin heng ba ka hian TRP skama po
case kallai an nei mek boka palgar thil thleng chungchang thu buai hei mai ba ka hian COVID-19 awanga rampum in khar khip ani laya Mumbai Bandra hmuna mipui pungkhom migrant worker tilaka thu thedar chungchanga Muslim lamlung oilo awanga case a ommek te chu alamma chhonjel atul don ni in the print news hian atar lang ani vo in November ni sari hian Arnab goswami bel chungchang ngai to in Mumbai High Court chu achulia mun sang Arnab goswami chantu te chuan kongzo an huai hota vo ina bel a hmu theilo chuan Kapil Misra kai shwaina a Rajgat Maharashtra hmuna lung oilo na lantir an tumni in tarlan ani chanchin kan bua saila hian Mumbai High Court in Arnab goswami belin a chhuah tir leilok don nge don lo kan la shemai lawa video le paka